A za koga ti navijaš? Za Dinamo. Stvarno? A ne za Hajduk. Ajmo malo mučka da mi izgleda ovak. Ajde. Sad je 15 do 1 u noći. Sretan rođendan! Puši! Evo! Wow, super, super! Bok svima! Ovaj put Lukas, Sofija i ja radimo video. Tata nam je na poslu. Uglavnom, tata se uvijek žali da nikad nije dobio Dinamovu tortu za rođendan. Pa smo mi odlučili njemu napraviti iznenađenje. Gdje se ti vrtiš? Nemamo pojma kaj radimo, ali idemo probati. Može? Može. Bude to dobro? Bude to dobro. Mi smo si printali jednu slikicu i sad budemo mi po njoj probali neke napraviti. Prvo za podlogu bomo stavili bijelo dole, može? Jel nam to dosta? Da. Misliš da je? A kaj? Šećer. Jel moram ja pomjesiti? Ili samo mogu razvojati? Vidite, to mama zna. Jel ja to znam? Da. Pa ja dobro ne znam jer znam, ali budemo probati. Može? Da. Vidiš tu. Pa si jedan krug i tu i onda tu. Dobro. A kakve boje sve trebamo? Kakva je boja to? Daj mi reci. Ko da je Hrvatska? Ko da je Hrvatska? Da. Dobro? Plava. Dobro. I ta krug. Kakva je to krug? Crvena. Je li to dosta veliko? Da. Ajmo sad moramo složiti krugić. Kako se to složilo? Idemo složiti kobasu jednu. Da. Kobasu. Ajde. Ne. Kobasu. Ima bolju ideju. Ne. No. Ne. I sika od se boja gleju. Gle. Ne. Ne. Seka. Seka. Ajmo mi probati. Možda bude to tako dobro. Ajde. Nekako bumo složila. Jer bude mama to super. I sad sve tu boje na papir stavi. A za koga ti navijaš? Za Dinamo. Stvarno? A ne za Hajduk. Ne. Svaki čast onima koji torte rade. Ja Lukas. Gle, zalepost. Je, dobro, ovo ti to radiš, mama. Pa valjda, ne znam, malo mi je teško. A meni nije, ja valam. Evo, slovo D smo dobili, sad ga malo moramo obrubit, popunit i idemo polako dalje. Ajmo malo mučkat plavu boju. Evo sad sam dobila tu neku Dinamo plavu boju i idem sad popuniti to sve, složiti šahovnicu i to je to. Nakon skoro 2 sata, ovo izgleda ovak. Sutra nastavljam jer moram nabaviti neku lijepu crvenu boju. Ovo mi se ne sviđa. Piše na rođu. Vidimo se sutra. Evo nas opet. Danas nastavljamo. Danas pečemo tortu. Tako je. Ajmo mučkat, peć. Jesi spreman? Da. Ajmo, stavili smo 4 jaja, sad stavimo šećer. Ajde, upali mikser prvo i onda budemo žlicu po žlicu stavljati. Ajde, spustimo. Ajde, pali ga. Ajde, stavlja šećer žlicu po žlicu. Ajde. Ajde. Torta je skoro gotova. Sad je 15 do 1 u noći. Spavam na pola. Sad i nikad više i nadam se da mu se bude sviđalo. Jučer si prespaval kad je mama radila tortu, jel ti se sviđa? Da. Papa! Bravo! Jel dobra? Da. Bude tata sretan.
Uvijek može bolje, ali zadovoljni smo za prvi put, jel da? Ne. Ali ja hoću da još veliku napravim. Još veću od ove. Još najveću. Uf, budemo tebi za rođendan, može? Najveću. Ali Seki nam je za čas rođendan, pa možemo njoj neke složiti. Papa, ajde maši, papa! Papa! Bravo! Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan, Barba! sretan rođendan ti. Mi! Ti si stari, ti brže se... O! Evo puši! Evo! Wow, super, super. Ko prava, Bravo! Ti si gotov, Ajde Sofi, ajde. bravo! Njam, da, ajde. Ima puno Bravo, gipsa, je ajde, dobra je. popapat malo Plava krv teče, gledalo, Aj, vidiš i to. A imamo snimatelja iz Zadra, aj, sad ti kažeš, je li lipa Gospodin to? Slavljeni. Jeste zadovoljni sa svom A tortom? jesa, ne, dobra je. Lipa. Ej. Može.